Zdravo ljudi, danas igramo Naruto Storm Revelations, druga epizoda. Nego, nisam stigao da kažem u prošloj epizodi, ona je bila prva, ja sam zbunio rekao za Naruto Storm 3 Full Bruce, da je to druga epizoda, se zbunio, a to sam stvar snimao ovu. Dobro, ja ću uzeti Naruto i Sasuke. Dobro, uzet ću i nju. Ok, i koga mi da? Aj, može. Gotovo. Ok, sad ću vam pokazati specijalni njihov do jajaja. Ako ste gledali epizodu, znači znate i bez ovog specijalnog, kako god. Ok, ajde, igramo. Let the battle begin. Team 7 is on the move. Inferno style flame control. Right here. Team 7 is on the move. Don't go losing, okay? Što je ga odbranila, kučka? Sasuke, Sakura. Jebem ti mamu, onu malu. Skutio. Odgurnula njega, jer oko nju. Kamakichi. Ej, jebik. Sakura, let's end this. Ja skontaju na ima običnu čakru u ruci. I'll leave the rest to you. Too slow. Team 7 is on the move. Right here. Idem Sasuke to. Let's go. Wind style. Rasen Shuriken. On će meni da sjebe mamu, ja jebem onu šuljavu. To ću onda vidjeti pizdam mater. Team 7 is on the move. Da me ne sjebe, nisam gurao tiču. Too slow. Ne stani majmunu možem. Inferno style flame control. Idem ti Sasuke ono, lup. This is it. Tako, već imaš sad i gotovo. Da, nije baš bukvalno gotovo, ali ima to. Team 7 is on the move. Let's go. Sasuke, Sakura. Lady Katsui, Go, Aoda. Kamakichi. Naruto, Sakura. Let's end this. O, brate, pa brate, on bi trebao ono da bude gotov, realno. I'll leave the rest to you. Okay now. Many-tailed baseball. memorial flowers for you. What sloppy moves. Zovem mamu, ja jebem. Šta mi radi? Da igram s tobom prije jedan ti mamu. Ovdje mi zajeba, ona uradi, ovdje je biti mi gotov. Here. You should have Let's go. Wind style. Rasen Shuriken. Gotov si kosti. Kad sam napunio rev specijalno, mi zdravo. Dođemo i tebe, tete. Team 7 is on the move. Let's go. Ja. Sasuke, Sakura. Okej, to je. Nismo ni to za epizodu, nego... Ovo je, rekao smo, druga epizoda za Revelations. Ninja Storm Revelations, Naruto. Snimat ću još 2-3 epizode, snimat ću za Storm 3 također, još 2 epizode. I'll leave the rest to you. Of course I won't lose. I'm the son of the Ne znam vidjeti ko će još igrati. Znači gameplay možda budem snimao u Feštajna. I također pripremam se da snimam i PS15, tako da ćemo vidjeti dalje kako ćemo. Nego na mom drugom videu nema puno gledanosti, baš ima malo gledanosti, baš, to prvi put. Uglavnom smo ima 50-60 gledanosti, ajde to za mene jeste nešto, za druge znam nije, ali ovo brate, 18 gledanosti na drugom videu, ajde dobro, zanima njih mnogo Naruto, mogu priznati. Možda priznati zanima njih mnogo Naruto. Tako ću snimiti još ovu epizodu, sljedeću neću snimati još 5-6 epizod Naruto. Ajde uzet ću kači. Ne, uzet ću ovog Obita. Ajde jebot. Ok. Protiv... čekaj. Da vidimo.
protiv njega. Ok, krećemo. Okidoki. Ajde da idemo. Naravno, česmo bito, ovo je Shizui. On je valjda kao najbolji prijatelj od Itačija. On je prije Itačija imao ovaj avion šarina, na No more running away. No more running away. Here I come. Here I come. Here I come. A u bratu derač ko da ga jebu dupe. I'm ready. Ready for action. Fireball jutsu. Jebot hvala. I can see you. Jinori. Heads up. Ready for action. No more running away. Jinori. Let's go. I'll make the most of this opportunity. I'll make the most of this opportunity. To on je spec. Ok. This is to win. Sora, Sora. I gotta get some distance. I'm ready. Let's go. Sad glavni. Fire style, Phoenix Fire Jutsu. I'm gonna protect my friends. Ja sam kod mislio više kao... Ja sam mislio da će Sasuke Kakashi da s njim da kombinuju napad. Ali nisu. Esrag. Ok. Let the battle begin. What the fuck? I don't do Distance. Fireball Jutsu. Slow. Fireball Jutsu. I'm ready. Fireball Jutsu. Here I come. Fireball. Jinori. Fireball Jutsu. I'm ready. Fireball. Better get some distance. I can see you. I'm ready. Sora, Sora. Here I come. Heads up. Ready? Jinori. Sora, Sora. Sora, Sora. I'm ready. Ready for action. I better get some distance. I'll make the fire stop. Dragon Flame Jutsu. I'll go. Fuck you. What you leave now? I get it. Itachi. Yeah. This is the power of the Uchiha. This ends now. Slow. No more running away. Fire style, Phoenix Fire Jutsu. Tako se ću ja valjda razpećam, pizdat napad. Sad tu dobraš. You're slow. Ne znam. Here. Let's go. Fire style, Phoenix Fire Jutsu. I ljudi, to je bilo što se tiče za danas sve. Doviđenja. To je bilo to.